Tabe informasi pengemudi mobil DP 1516 JG Sola DC 1304 Aceh tabe talong palele makalapa yalala Di Robi itu tahu tongan. Di Robi itu tahu tongan.
lantikan. Osoina sini Anna diranda lelena Sial kelamba reke sibar rubarana pantara agna limbu abana padang disang Allah tiumba ilan mai indi ina padang iliatum bodi bode rindi daun nindugu sapan kuah padang nurata balan sial ina tuan luang ina to mangka tidak tuan lesamahanna siapa muda kah tokulah mangka di pedenduk tonna pangalak tamam padang ria tonna kulah manapa rinding daun lindung saban kuah karena dendan odi poda tumuane karena dirasa edom syane Allah tokulah mangka di bedeng tata tirori katau tata parika matanta nama senga iya kesenga inang lain mintu honi nafu honi gavarana hogavara tumba oi hula avalu dola koi ampu padang sawa siri soi sinna tongkor batu rupanna pantara nagana todaya badang atua balok pangloloanna todaya kare lebu batu lamparan bali surarakna lebongan bulan bonggong bulana tanah matahari kalau padang nari digi doge datumuane nasali tinaram todi kota hunga alloangina patasiki tungkasanganna tiumba padang adiran tepa koe todaya padang adi kesu todi bagi lemba Melayu todi katanani karandang kalua lilina bangku dua Merlindo Sandalindona Ombok Batu Rupanna Todio Ulu Gayana padang di Sulawesi Bongbong Bulanna Diainan di Celebes padang Tuo Balong Kalebu Batu Lamparan Lilina padang Rimanado Boloko Bamba Naton Dano Lati Dua Selamat Batu Dapa Terang semua Basudara Siayo Kalamba Sibarung Barana dia padang di hulu Kampanawara tiungga padang Ribaloko dia padang ditanam talu padang Samba Batu Lalika lilit nabuah pondai makole bayi muntah kola kana tukui roko angge rongko menawan di masamba nasare wangi sungan nada tulu karaina padang diala tondo tosang abase kita nenekta tosang kalapanda todolota taruh kemudahanna dan luwak coy jadi campak Allah apa padapa koto dia padang ari Papua tondo korongko padang di Papua kalebu batu lamparan bumi cendrawasi tondo kolom pemasapi makam pipi bayi tora tampuku bulangan dasar umpari bakeng nane utang karawan maledian doani maklem bakalando kede makaran dan kalua torro pariami barang ganna bilanganna dio tondon tobatami mi po kinal loi lalan mi po hokong kalambanan lendo tamate kalandona sangka mengkarava tamate layu lamba na peran dabisara tiumba maren denan terong bolo maato konal lagi limbung mo pemidio mo tebal larangan baka kamarin tinalante lantang saulati tasi mo pemidio mo te rangkayang tuyumna
angga dia bote inan di dodo ikan daun meremauni di matai lola di salah abi kayang boning donau latanai si mantap berupa angga targu turi yang lain di daun gaya lah si mantap berupa angga mana asari warga hingga tahu tahapa delana barasa menjara bisa kedelan tumbatan saat yang karang ang palimpong kapurang pangan ang patas lolerang mampuat dasara pagkapakan dalam palimpong garasi buku lang batas isang pagkakaliran berdua karang kuat pasola masan kalau jangan pagkakaliran yang ditimak selolong menunjukkan dari maau tanggal
tontong me patudulalan ra dan me panek te mata kalambanan nato yang dulu tondor nalalan te me bala na malang sambali nalu na partidakan te me kasanggangan ta pada rampo bangun banuan tatang si jalolen te itu dia ta dolo ta tang tias sokong itu nalambi itu kami dan naluk na nete kula kasi dolokan na inde kami to nalan kada turu to makrapu karena lingkong yang balaran nampak daw di tangan sondong karena tasik yang rantian tuyo daw di tiga tamben na tanah sambak karena di rande arak bulan na rebongan diri karena disambuk bori sarara na aparan kayu-kayu kongkong kada si turuk yang balaran nampak memang bulala tu memang ngalambe yang rantian tuyo tapi daya na luangkan ni kada turuk na tumpui batu erangki na kalak baparai tandok bulan ki di palangan te tongkonang kada di paen te daw te panito paulelianan di po sonda na gandang di po solon na bombongan tontong mak gambar gandang rak dan rusen giring-giring nagikuah tempon ang lotoyongi ini kula pura taboko ton na tiga ronto inde patiras sangkana te daw lalong tatongkon niya loleko tontong juga kan lima gambar gandang masola dua ra dan kan lima pindang kumarising maten patomani apa kita ndai sekisan kumua koyo salah agar kapuruk kurri kira kalilan na di pampang lako tiba yang bingai mani batingki tilengkok pamisakan di mani marioki na torrorampi mo gamara lidan tamasuling bulan tamasola nasang inde kan mangadu kumbak mangorekan datinaran mak sosora rengit mempala patomali kumua tabe kami tali bandu kami songko peladaran pia pada dingki malole pa kombong garaganki mabola pa bentaru tangki makambang tangki lambina manimpa tangki karatu mintu katang palambiran maka lima na katang maupuran lagi kuat tabe dak tapokinan loy lawan ni sudah laku bangun baruanta tangala tapobong kalambanan lumok kontador luwa tak tala berantang sarabinta sangadina tak patorome lo kilang telak tangan kamarintinan tak palidan maya-maya ilang telambanan na kamadandenan na lebih pitan dan naluna kulla kasih dolokanna na sewuran di langit wai losong di batara na poli wai rokolak tanah padang rokko mariring nalita dia mangabi natana tamama kolek tang lana kumbun ta sumalo tang lana salembe tanda kasikin aku mua tontong ki susi ton nene tol natural todorota tontong ki lasi porang danang manda sipo benteng tang tieba sipo pa buntuan rano sipo tane te kaboro nalaki kuah tasi pasak ke mobatin tasi tendeng mo mario tuo male mati pasak kemi solan asap kianak komi anta pada kianak membati komi anta pada la membati anak kami lami sangat daeng anak kula kusanga rampun den naupa ami daeng sugi ami rampun balatedo tontong susi ton nane mi ton natural todolomi langan noi tahu membulean noi unno koitang kena lamba unni sungi kura pakana dai unno ngani talang kamban na lalu dunni bulo mapapa dipo pasa banu ami dipo tamuan taram pagami orong-orongan totopo ukunan totalo tampuku pesimbongan tetangga dia nama siang na doa bongi na piran kepiran ke mamara-mara iran dan dalik mi masola nasam mi padala kede male mak karandang kalua male mak lemba malayu laundaka tunang tuo ulembangan tobangan kolongi tentong wana lama sambayang milo buang dia bangun banuangku denna upa pasak kena mora buang kaboro ketumam pata tontong lamita yang tolamban nenek lami pemangle tong norong kemale komi mak lemba kalando kede komi mak karandang kalua denna upa milambi padang tuo balok kalebuk batu laparan temai tondok malo poma sapi makam pipi bayi tora den naupa misule lamaga saga sarundumi turku lamba beru wagami lamaga sarundudung urara
turun lambak belu kami lawan kolong bulawan la sule kami mapur no sepumi tibalik kami lama lempar kali dingin tontong lang kila lai kada nenek pepasan na todo lota kumua ala kami upa na bubut sabe kami rongkok na turunan tontong di timba burana ra dan di sio ko lumpa-lumpana tontong mamengan tuan tanga mekatai na tontong diorongi lolorang kami lante tangana tondoko manda dikuleai tadi karunomi lante ma dipulitari kondi ikada kumua koe dami kaseng masola nasa mira-mira kada di senasaro mekaiya komike urre sumangana pasak kena marapuang kaboro na to tumampata tontong lamen kiro solo nenek mak mata lumele langan-langan noi tahu membulean noi launo koi tangke na lamba uni sungi kura pagana dai tabe tapatanan talingan dua ta tapalidan maya-maya suning sayo kata kilangan laun dan gayang sang rerak tadome tongkonan kada lain dengan potop suku pelawan temi bagian tenang pelawan tadome te panitona pak ulelean. Iya betul katongkonan kamarintinan na Syenani Agung katongkonan kamarintinan na Syenani Agung bati tang bebo rampo tanda tasekira rama kampan nontoning bulan ibu betang simbia dirantuk tun mak tangkian suruh rampo mak renenan te dong tiupa mak ayunan pinamina parasa mempetar lu katongkonan daw alam Dr. A sitaruk na katongkonan kamarintinan na Dr. Mary Kabanga bati tang rampo mak renenan te dong tiupa mak tokonan lagi mempatomali kutub kabor lako anak tomate katongkonan kamarintinan na keluarga Sanek Boka katongkonan kamarintinan na keluarga Sanek Boka tongkonan buntut pasak bebo rampo mak renenan te dong tiupa mak ayunan pinamine mempatomali kutub kabor lako sia pong Clarissa sitaruk na katongkonan kamarintinan na keluarga Sanek Lembang Boko Tumbang Datu rampo tongkon mempatomali kutub kabor lako sia pong Clarissa katongkonan kamarintinan na Papa Harvey Ome Puncak Jaya rampo tongkon mempatu lako sia Bapak na Clarissa si taruh na katongkonan kamarintinan na sa Nedion Salutubu Palopo rampo tongkon mempatu lako sia pong Clarissa katongkonan kamarintinan na Bapak na Gefar Papua rampo tongkon mempatu mali kutub kabor lako sia Bapak na Clarissa mintu rombongan mempatu mali kutub kabor lako sia Bapak na Clarissa lam pataruh katongkonan tala indegi alam letter C si taruh lantang nomor O sang pulau apa si taruh lantang sang pulau itu si taruh na katongkonan kamarintinan na keluarga nek limin Boko Tumbang Datu mempatu mali tutun kaboro lako siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Limin Soladina di Mai Papua mempatu mali tutun kaboro lako siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Papa Arman Soladina di Mai Oksibil mempatu mali tutun kaboro lako siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na keluarga nek tadi lamai bebo mempatu mali tutun kabor lako siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Pongelma lamai bebo mempatu mali tutun kabor lako siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Kesatuan Pak Badong lamai bebo sangala mempatu mali lako pong Clarissa katongkonan kamarintinan na katongkonan kamarintinan na Mama Ria di Mai Biak Papua mempatu mali lako siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Nenek Ardi lamai bebo tumendeng mempatu mali lako siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Nenek Kalista lamai Lampio Sangala mempatu mali tutun kaboro lako siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Papa Gian di Mai Puncak Jaya Papua mempatu mali tutun kaboro lagu siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Limbong di Mai Palopo mempatu mali tutun kaboro lagu siapong Clarissa katongkonan kamarintinan na Bapak Elmo
lamai bebok mempatu malik tutun kaborok lako sia Bapak Clarissa katongkonan kamarintinan na Bapak Arnas sia Bapak Arnas lamai bebok mempatu malik tutun kaborok lako sia Bapak Clarissa katongkonan kamarintinan na Bapak Senia mempatu malik lako sia Bapak Clarissa katongkonan kamarintinan na Mama Clay lamai bebok mempatu malik tutun kaborok lako sia Pong Clarissa katongkonan kamarintinan na Mama Panis Mama Ranis lamai balik tumbang datu mempatu malik lako sia Pong Clarissa katongkonan kamarintinan na pemuda buntu tok pasak lamai buntu tok pasak bebok ramponaria painan kalua mempatu malik tutun kaborok lako sia Bapak Clarissa katongkonan kamarintinan na Nek Ribri lamai tok kilo bebo mempatu malik tutun kaborok lako sia Pong Clarissa katongkonan kamarintinan na Nek Perdi lamai pulean kapak sangala mempatu malik tutun kaborok lako sia Pong Clarissa iya pintu na rombongan mempatu malik tutun kaborok lako sia Bapak na Clarissa lau pataro ki katongkonan talain deki do alang letter B lantang 50 apa sih taruh lantang nomor 50 keluar betul lebih pintu na rombongan membantu laku Bapak na Clarissa lompat taruh ketongkonan talain deki alang letter B alang letter C lantang 50 apa sih taruh 50 karua si taruh na ketongkonan kamarintinan na Bapak na Desti sangalak rampotongkon membantu laku sia Bapak na Rio lamenta lantang na sia Bapak na Rio katongkonan kamarintinan na Bapak Gita benteng lepong rampotongkon membantu laku sia Bapak na Renol katongkonan pangamarintinan na Bapak Gita sia Bapak na Gita benteng lepong rampotongkon membantu laku sia Bapak na Rio katongkonan pangamarintinan na Bapak Gita sia Bapak na Gita benteng lepong rampotongkon membantu laku sia Bapak na Rila katongkonan kamarintinan na Bapak Gita benteng lepong rampotongkon membantu laku sia Bapak na Mikael mintu na tong lampataru di katongkonan talain deki daw alang letter C si taruh na katongkonan kamarintinan na Bapak Vincent sia Bapak na Vincent Jumay Manado rampotongkon membantu laku sia Bapak na Tommy lampataru katongkonan lantang na sia Bapak na Tony katongkonan kamarintinan na sia Nek Rante Tagari Bebo rampotongkon membantu laku sia Bapak na Michael lampataru di katongkonan lantang na Bapak na Michael katongkonan kamarintinan na sia Bapak C Sampelino dari Merah Tebau Rampo Metua katongkonan kamarintinan na keluarga Yusuf Danda Batu sia Bapak Nariska Pangrante dan di Pulung rampotongkon membantu lako sia Bapak na Rilla katongkonan kamarintinan na keluarga Mangawe dari Merah Tebau rampotongkon membantu lako sia Bapak Narilla mintu nato lamenta melantang sang kedua lantang sang puluh talu katongkonan kamarintinan na keluarga Yohanes Rantelembang cuma Kupang Rampo Metua dan dapat ruang kiinan tomak rapu katongkonan kamarintinan na keluarga Livinus Rantelino iyo tabe aku rampung pakaloloke tang Maleso keluarga Livinus Rantelino tongkonan Bambang kita gesuk rampotongkon membantu laku sia Bapak Nario dan dapat ruang kinan sia Bapak Nario katongkonan kamarintinan na Rosek Mangago cuma biar Papua rampotongkon membantu laku sia Bapak Rila katongkonan kamarintinan na Nenek na Jenri bebok rampotongkon membantu laku anak tomate mintu tong dapat ruang kinan tomak rabu si taruh na katongkonan kamarintinan na Nenek Tania damai balik bongko unta data sikira nama kampak toring bulawan ibu kutang si bederan lakukan anak otomate si taruh na katongkonan kamarintinan na siane Adel katongkonan kamarintinan na siane Adel damai balik bongko mempatu mali tutun kaborok laku si Bapak Mikael katongkonan kamarintinan na sia Bapak Dr. Sandrak Tombe Batu Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja mempatu mali tutun kaborok lako si Bapak na Mikael katongkonan kamarintinan na Nek Deo damai
Bongko balik mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Wilson Rantelembang di Mai Manado mempatumali tutun kabaru lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Bapak Santi di Mai Makassar mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Bapak Lia di Mai Makassar mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Yos Biring damai Rantepao mempatumali tutun kabaru lako si Bapak Mikael kabaru lako tongkonan kamarintinanna Mama Tania lamai sangalak mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Mama Welly lamai bebok mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Ponggilang lamai bebok mempatumali lako Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Duma lamai bebok mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna El Kadam lamai bebok mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Andarias Salah lamai bebok mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Bapak Diki dia Mai Jakarta mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Benedictus Papa di Mai Jakarta mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Lawrence Paliling dia Mai Makassar mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna si Edison Lindong Makale mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna si Victor Ada dia Mai Jakarta mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Yulia Tandiayu dia Mai Semarang mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Bapak Mira di Mai Makassar mempatumali lako si Bapak Mikael katongkonan kamarintinanna Pongganti lamai bebok mempatumali lako si Bapak Mikael minto na to lau pasunduk ki katongkonan latamaki latana si Bapak Mikael khususima sangarana atau gantian ambulanta tete mani kita tingkat mati terampak di salisangka mengkara abata mati lupa abadi darandang palelean kada kaborok dia metoma rambutan lang bisa memase dia metoma kaponan nau kumotabe tang merautanak kada kurang semangat lente salun nabating tang mentobo bilang bisa ramuliam paraya lente kalau lalan na Mario katongkonan tamas solanasan naturu painan kalua langan di timawak bulololong reke di rande mau tak kilesuan di parandang mak talo tangpoka tabe toran indo toran nabe mairi santiang karan kiko tabe tabut kayu lang usuleng karana ta takok karan kalu dende suman mangkarang ita tati beru pelak la kotulinan napa dulong kita makati tabe marasa siete mai toron tomatuang ki mairi santiang karan di beru pelak la mai telantang taula amin garuga ampulembang sitaruna atulaki sorong lako tomatuan ki siya Bapak Kris laun sorong ite tedongo lana patutun tama gereja Katolik sola laun patutun ite yongo ulu tedongo ulu salian solo ulan nalu sising karadia